ade namaduge rukun tawge tereng algon me wahada komedani kolam hurma begatum kolam hurma ki huriha ilmu resibas dana wagotka adi ketna rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith fon adi ege kuriye kirtu qur'an mus dalil begatka namaduge rukun tawge tereng rukune Allah subhanahu wa ta'ala me algon mena muslimuna angawa amr kurawani waqumu lillahi qanitin namadu kura irga Allah subhanahu wa ta'ala keman terwe qolatimma mi ayatuga ke Allah amr kurabani ema namadu kura ir qiyam gatibun qolan hurun e namadu rukuna kam kamani adi Imran ibn Husayn radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam de irshad gam ibani qolan hurage namadu kurma ekama nukuladijja ishindaga namadu kurma Rasulullah Imran ibn Husayn irshad bani ema qolan hurage namadu kurmi Kuldana kan lebih gam wami haya fardu namaz toga komen bes lazim kame kuldana begam wami haya fardu namaz toga kulan nuhre ishin dengan namaz toga fenama ena dengan namaz sahain wan ting fardu namaz nun namaz toga sunan namaz toga kulan hurmuge kuldana kan lebih fa vias ishin dengan namaz kurmuge fursat e boy enamas irun ege thawab uni began dane madu began dane Ding kuldana kan lifan wami haya kolan urma kuldana kan lifan wami haya ishinde inmuge fursat fardu namaz tagawas annana adi ishinde legen namaz kuran kuldana gen wami haya oshowe ariyan oshowe gen namaz kuran fursat annana ema miedu algon me furtam wahada kani kolan hurma nukula difa mi haya begatum ilmerin vidalwane kigato ade kolan hurma nukula de mi haya mane ki namaduga kolan horma nukulade daraja balefawa mihaku ena namata begutum hanafi madhabuge ilmer midal wani kolan horma nukuladijja mihaku nama ena gikeben hisabun e kolan hurumuge rukun ena kiben netigen diye mane ki kolan hurum ena ka fardan wane e mahama kolan horma nukuladuma ekiga ena den ishindaga namadu kurmun ena namad sahwana ena ishindaga namadu kurami ena ishindaga namadu kuray gotaka mane ki ena namadu kura iruga ruku'u ko sajida kurma ena kuldanawa gotaka ishindaga namadu kurima ena rangalwana den ruku'a sujuda de rukun nugnawes gen wakam gawanama eterin rukun genas gen wakam gawanama eme muhimmi abadus sajida ema sajida kurve gotakan ena indegen namadu qurani namadu qura irga ena ruku addani boluge isharatum sajida wes nukurve kam gawanama ena boluge isharatum sajida qurani ruku wes sajida wes de rukum wes genas ganani boluge isharatum genas ganna irga ruku adda irga botiri qura warabburam boda sajida dar irga botiri qurani mane ki misalaka ishindegen namadu quramiya ena ek sajida wes nukurve idane sajida da minwaraka ene ka tiren nowe emvejiya ene tiri beve minwaraka tirivani e tirivumuga abudus masay qur'ani ruku addar ene tiriwa minwara bura boda sajida tireveto den men tiriwa iruga ene bimmati ge ene ge nin nuje kam gawanama mas ene nin bimmati ge jasman nukulde kam gawanama e masrennu ene nukuldigen sajida nodevani dannam nolani ena sajida dimuga ena ge nikkuri bimati ga nujesse tiwe kommehen baali hen nota meze nota gonde genessa ege mati ga sajida kura kan nujhene adi hen kogen kama kusundana mane ki sajida bimati ga nukarwanya ene stiri wever ka tiriwi manemne kommehen e bimmati ena ge nikkuri je hisaban ufla kan nujhene hen ufla ga kama kusundana ekamuge dalila ki Jabir Gifan radhiyallahu anhu riwayat karwa hadith ga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bali mihaka ziyara karo veruga eklek fana fenvedagati emiha e na sajida nukurave tive ena mi sajida kurani bali hegge macca ena vimaccan ena ge nikuri jesever tiri nuave tive bali heggenas kurmati bafa e bali huga nikuri jesane Rasulullah ikfan sallallahu alaihi wasallam e bali nangwafa e durujjesevi den emiha ko lakudi ud nota dandipuri fada nota lakudi kane fada chigenes ege matiga namadu karam fashmumas Rasulullah ikwanama echves duru karabi den mi irshad bani e sahabiya kam vidalwani salli ala al-ardi in istata'ta
tiba kurdana wegen wakam gawana bimmatiga namaz kurashe atik bimmatiga sajida kurashe bimmatiga namaz kurashe wa illa fa'awmi imaa ekman nukul dijnama den harakatun ishara kurashe gunawantakun ishara kurashe waj'al sujudaka akhfad min ruku'ika e isharatun boluge isharatun wa harakatun namaz kurairuga tibage ruku'a wuren tibaga sajida tiri kurashe engot ka danna nama ruku'a dair bo tiri kura waravurem boda sajida dair bo tiri kurashe ehma ishinendege namaz kurami ha ena sajide tirunuwe kam gawanama ene tiri wewe memraka tiriwana ekot ka ves e nikkuri jesmattaka ufulifawa etche genesene kurmati ka bahatta kam kunudana den hanafi mazhab ge anumere me vidalwani ishindegen namaz nukurekam gawanama den oshowegen namaz kurashe burakashi macca nota uddum oygen namaz kurashe namaz kurairuga ena unnani qibla kurmatlaga hengota kawanama enage defa damalani qibla kurmatwa gota den ehen oygen boluge harakatun ruku'us sujudes qur'ani tamida tibefun nafaha kurabene Imran ibn Husayn radiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dabi irshadga asfa wa hadithga emme furtam onnani ariyan oygen namaz kurma midanabi ishinandige nokde miha onnani ariyan oygen namaz kurar Rasulullah hadith kurabani salli qa'ima kolan horegen tiba namaz kurashe fa illam tastata' fa qa'ida egota kanta kurma kuldana oygen nuwanama ishinandige namaz kurashe fa illam tastata' fa ala jamb egota kanta kurma nokle dijnama tiba ariyan oygen namaz kurashe mi hadith etan ilmere nirwa karwa egitren al imam an-nasai ge riwayatuga adi ituran asfamani fa illam tastata' fa mustalqiya egota bes manike ariyan oygen bes namaz kurma tiba nokle dijya din uddum oygen namaz kurashe la yukallifu Allah nafsan illa wus'aha ibs nafsakan nafsan uflever burem bodu bureng Allah subhanahu wa ta'ala ufulla kan jassabe kommegas mi hanafi mazhabuga ilmeren dekodaga nawa gotuga ishindigen namaz nukurekam gawanama den namaz qur'ani uddum oshawegen danam molani mitanga mi hadithga aswa tartiba khilafa shay ibeflo mi wadaga nawani den hanafi mazhabuga ilmeren widawani mi uddum oygen namaz qura eruga ena qibla kurmatlani enage fa qibla dima baba fa oshon nairuga mane ki ena e oygotan oyfa tedujia ena hunani qibla kurmatlifa den ehen oshawege namaz qurarga ruku'u wa sujudu wa sena qurani bolun ena kudakon bo ufullalani ruku'attaka den sajdattaka eburatan kala bodan ufullani den bolun bigota harka kurman nukul dijjikam gawana hanafi madhhab ga almari hamekan hanafi madhhab ga almari dalwani den hisabun nimniye engoda danana mi gunawanto ga harakatun ebbes harakatan nuganani ebren ena balikam bodu wajji ehmejja den hisabun nimniye den ena namaz nuko mad quraniye ena qurdana kan libendeka engoda danawakam gawana ehm madhhab to ga almari ga tafsil dar fenoda ga nwana ehn chana tim madhhab maliki shafi'i hanbali tim madhhab ga ilmera midalwani boluga harakatun gunontoga harakatun mi namadge rukunta genes nugunayakam gawanama lolun ishara kurashe den everum wes nujiya shafi'i madhhab ga hanbali madhhab ga maliki madhhab nu shafi'i madhhab hanbali madhhab ganani lolun wes nukurayakam gawanama den hita namaz rukunta arwagen namaz kurashe ane ki namaz kurani ekam niyaganige hitun ena namaz rukunta ena hita genes gannashe mi ekon hanafi madhhab ilmere dalwani gunawantakun namaz rukunta ena genes gatma qurdan wa ibs minbar ne ena hama ibs harakat nukure emwejja lolun wata bumain wata hitun namaz kurmen nete eflum vidalwani mi Jabir gufan ga hadith ful ad Imran ibn Husayn ga hadith ful mi da hadith ful algamna dalil libani harka mi gunawantakun harka ko ganna madu kurma mi Jabir gufan riwa karwa hadith ga Rasulullah fan me finoda noni ashab be kalako ikle fan sajda karav mattaka bali heggenas kurmati bawage e balis macca sajda karwa ta Rasulullah fan e balis dur karwa illa labban illa law mi da irshadaki bimmatiga namaz kurashe aniki bimmatiga kolan horegen namaz kurani bimmacca sajda es kurani bimmatiga horegen namaz kurashe
صلي على الأرض إن استطعت اتباع كردان بكم وانا بمتي كان ما تكراشي وإلا فأومئ إيماء نوتا إكم كرما كردان بكم وانا حركات نماذ كراشي حركات نماذ كراشي وجعل سجودك أخفض من ركوعك اتباع سجدك اتباع ركوع أبورن تيري اتكم كان هداشي ني جابر كفان رواكر حديث عمران بن حسين رواكر حديث قال لكم الناس ابن ديفدين صلى الله عليه وسلم انغوني ಕುರ್ದಾನ ಕಂಡು ಬಿಗಿನ ವಾನಮ ಕೊಳಂ ಹೊರಗೆ ನಮಾಜ್ ಕುರಾಶೆ ಏಕಮ ಕುರ್ದಾನವಗೆ ನುವಾನಮ ಇಶೀಂದಗೆ ನಮಾಜ್ ಕುರಾಶೆ ಏಕಮ ಕುರ್ದಾನವಗೆ ನುವಾನಮ ಅರಿಯಂ ಒಯಗೆ ನಮಾಜ್ ಕುರಾಶೆ ಏಕಮ ಕುರ್ದಾನವಗೆ ನುವಾನಮ ಉಡ್ಡುಂ ಒಯಗೆ ನಮಾಜ್ ಕುರಾಶೆ ದೆಮ್ಮಿ ಅಂಗವನಿ ಲಾ ಯುಕಲ್ಲಿಫುಲ್ಲಾಹು ನಫ್ಸನ್ ಇಲ್ಲಾ ವಸಹಾ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಇಬ್ಸ್ ನಫ್ಸಕ ನಫ್ಸಕ ನೂಫ್ಲೇವರ್ಗೆ ಬುರೈ ಮುಜಸ್ಸವೆ ಏಮ ಹನಫಿ ಮದಬ್ಗೆ ಅಲ್ಮೇನ ವಿದಾಳವನಿ ಮಿ ಹದೀಸ್ ತಕಬ್ಬಲಾರ್ಗ ಮಿ ನಮಾಜ್ ಕುರ್ಮ ಅಲ್ಗಮ್ಮೆನ ದೆವ್ವಾಫಾ ಇರ್ಷಾದ್ ಎಬ ನಿಮಿಗೆನ್ ದೇ ಗುಣವಂತವಗೆ ಹರಕಾತು ನಮಾದು ಕುರ್ಮಾ ಹಿಸಾಬ ಅನಕಿ ಎವ್ವೆಸ್ ಹದೀಥಕುನ್ ದಲೀಲಲ್ಲಿ ಬೇಕಶನ್ ನೆತೆ ಲಲುಗ ಹರಕಾತಕುನ್ ಎಸ್ಫಿಯೈನ್ ಲಲುಂ ನೋತ ಹಿತನ್ ಅರ್ವಾಗ ನಮಾದು ಕುರಾಕಶ ಮಿ ಹನಫಿ ಮದಬ್ಗೆ ಅಲ್ಮರ ಮಿದಾಳವಾಕಿ ದಿಂಗ ಬೇಫಂ ವಿದಾಳವನಿ ಮಿ ಅಲ್ಕಂತತ್ತ ಕಮಬಾರುಗ ನೋತ ನಮಾದುಗೆ ಹೈಅತ್ ನಮಾದು ಕುರಂ ಮಿ ಗೊಯ್ ಮಿ ಅಲ್ಕಂತತ್ತ ಮಿಕಂತತ್ತವಗ ಇಗ್ಗೊತಕವೆಸ್ ರಾಯಕ ಜಾಗ ಎನ್ನೋನಾನೆ ರಾಯಕಂ ಇದನ್ನವಿ ಅಮಿಲ್ಲ ರಾಯ ಅನ್ವರಿಂಗ್ ಕಮ್ಗ ವಿಸ್ ಬೇಫುಂಗ ವಿಸ್ ರಾಯಕಂ ಮಿಕಮ್ಗ ಜಾಗ ಎನ್ನೋನಾನೆ ಮಿಕಮ್ಗ ಒನ್ನಾನೆ ಹಮೇಕ ನಸ್ ಕೀರ್ತ್ ಕುರಾನ ಸುನ್ನತ ನಿಮಿಫಾ ಮಿಕಂದತ ma kiyat qur'anakun sallallahu alaihi wasallam hadith walkun ibs dalil li bekashan nete harakat ibs harakat nukurwe miha ena lolung wata ena hitun namaz kurakashan ibs dalil li bekashan nete hema egotuka ibs ra'ya jago ikam nune mikamaki adi bolun namaz kurumuge macca lolun namaz kurun qiyas ibs nukurwene bolun namaz kuram idannoni ekala oshowege namaz kurame ena ruku' addamima kudakon bo ufullalane sajida daim bodon ufullalane ema bolun namaz kurum mati hadithun asfa bolun namaz kurumuge macca lolun namaz kurum qiyas nukurwene e sabaki ei monin tafaatu dekameke ei bolun namaz kurumun eba rukun ada kurwegende ekamako lolunna bumainna hitunna mi namaz kurumuga egotagas rukun ada kurwegene nude ema hanafi madhab alimara dalwani mekamuga egotagas qiyas nonane den ehmima bolun midanavi boluga harakatum ves egotagas enami sajida ruku'a genes nuganawani ehmejjiya en namaz nuko madkuraniye hanafi madhab alimara midalwani madkurani kiya mi markato madkurani ene qurdana kan libende hama qurdana kan bolun ves namaz kurumuga qurdana kan hama libera en namaz kuran jen den huriya madhab alimara midalwani hanafi madhab midalwani wala tasqutu anhu salat egotagas ene ke be namaz ge wajib ene ke me kenigenne nude namadu ene wajib ene kondu elif onnane ema ena hama qurdana kan libunawaka qada kuran jehena adi ei kitam me gina namadaka egotan ena obba as ena kurmati vikam gaves huriha namadaka ena qada kuran jehena den misaba harbi madhab alumana ebas wadaganwa den mi vida ebeflon mi komisim waraka ebeflon ge meduga khilaf wadaganwani mihin as namadutta gina gunawagin funiji hijjiya den ehmejjiya hama ehuriha namaden ena qada kuran jehneje nota ena kiben ena mata mulin kendigen dani heje kendigen dawak mi hanoful batta mitanga miha myoti nukule difa ena ge ebbes harakatene bolum bes harakan nukarwani ehmejje ehin ena obba ehalugo ena obba namadatan azmi faait wegen midani ema eda diumuga e namata funijege hingaje ehmejjiya ehuriha namade ena pradana kallimu qada kuran jehneje nota ena kiben e wajib kendigen dani heje nikmametiga harhi wadabga alimrin devas wadagan namagen devas wadagan noni darayakan errayaki e huriha namade sen kuran jehne mi emme sahhakam bodrayu e al-imam al-mirghinani lekfanuga al-hidayah hanafi madhabga mashhur fi qafatuga bidalwa gotuga e huriha namade sen kuran jehne mi emme sahhakam bod rayaki ekamako emme sahhakam bod raye dennima abuda sanuhu batate sahhakam bod rayuge muqabiluga den onani so sahha raye anake sahha raye bonafiya ege muqabiluga na fasid raye ekam sahhakam bod rayuge muqabiluga den mes onani hama sahha raye by far war gina masaltoga emma kana hanafi madhab khasakam no war gina masaltoga sahhakam bod raya den
jehigo onane ho saharaye derayu onna iruga bayfara sahakam bodra yu bawafa madhhabuge terega fatwa onnani oidane bayfara saharaya manake sahakam bodra yu dukafa ega anaraya fatwa oidane fatwa ek manake e madhhabuge terein miyak fatwa dekam gwanama ena fatwa den jehne raya shafi madhhab to sunana masala manake derayen obay derayu sahha ekama irrayen dalil tekablar ma boda sahakam bodu ena seka sahakam bodra yu bawafa anarrayu ke saharaya eraya fatwa den je halata nikan gidanganana egitaren en halata mi hanafi madhhabuge alumaran vida ani emme sahakam bodra yaki emiha ehudana matage kuran jehene ekamako fatwa menani ege muqabil ko anna ane saharaya baki sahakam kuda ekamako e saharaya e badaya as-sanayaga al-imam al-kasani gennawa fawarayu en vidalwani ad midda miraya taad kurabe fam vidalwani namat ginaguna wegin ad balimiha enagama baluga harakat mes namad nukure daraja nukule difawa obba enage macca namat ginaguna wegin funijehigen gosiya din ehem wejjiya ena ehalugo obba dimawe namatan enake men kenigen diye sabaki ena mi kant kurman nukule dingen hinga dane ema nukul de hinga dana emima ene e kenigen diye den ko meka hanafi madhhabuge fatwa onani mi fahum medenna unu raya ekama ko ebe fum wes vidal wagotuka emme sahakam bod ra'aki kundan rayo e hurihana madabes qada koran jehne den abado sanuflo baatmati mi namatan enek macce wajib wane na qada koran jehne mi hukum annani eneya enage buddhi filana gosannakam gawanam anake Allah subhanahu wa taala namaz wajib kura bawala wafa khitab e khitab ene bisnan jehne ene buddhi fila gosannam wane baki taklif ta buriha taklif ta kebes gulifa onane buddhiya kitame furiha me sihhat gorimiya kos ama sihhat salamatu namaz buriha rukun ta ka wajib ta ka kante geneve miha wes enage buddhi netijiyeka enake bes taklif onane ema buriha taklif ta kebes gulifo onane buddhiya ekal mi boluga harakat mes namaz nukure miha enage hashgan oti nukule difa ekama enage buddhi bori ema e taklif enake kibaga be ema buriha alim subhana wa ta'ala enage macce namaz wajib den e namaz wajib bege midene namaz as dos takraru mungos enage macce namaz funijegen diyama den alimere mi ballawani hanafi madhhabuge alimere ballawani ena buriha namaz qada koran jento sahakam bodra eki buriha namaz sen qada koran jene ege muqabil go anna ane sahakam kuda ekama ko sahara yaki madhhabuga ena kiben e fard e wajib ta kendigen dane kumeges e namaz e hanafi madhhabuga fatwa onnani miraya ade sahakam bodra yudukofa den onna sahara yoga macha fatwa otun e war gina madhhab to gonna kam shafi madhhabuga sunnan bay masal to ga ege misale ko danna fana mawdu mulin beruga rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith kurba fonnane hadith ke maana go onnane man ahya ardan maytatan fahiya la rasulullah hadith kurba fonna hadith ke maana go mewani maruefa wa bime dirwa fi mihaka ebime milku egembe ade maane ki maruefa bime maane ki gotkos beeno nokrevi ebbes gotka beeno nokrevi ebime ebbes mihege milki kam ga anohmena ebime dirwa fi mihaka ebime milku egembe den mi masale mi nota mi mawdu'a fi qir mi kani ihya al muwat bin dirum mi algon menge mi misalka rajye ganama kandun tanen hikkom mata borde sahara desert hisab gon ganama e sahara midane desert hisab gana gos etanga misalaka danu hedde goita e bin dirum nuata imrani gotun etanga imara ko kam fatakan takuram mikam mi masale ki mi rasulullah sallallahu alaihi wasallam mati huda debafa muslimunna mi bimuge kommetana kumbes waki dawlate kanalu wafa kanu muli bimaki Allah subhanahu wa taala milke e milku mi rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi angawani ebes muslimak beenun nukon onna marfa me dirwafiya emihakan eta milko egembe den animere khilaf padana fanana mikamuga sarkar ge midana mi islami dawlate qaan fannerga sarkar ge hudda beenum veto nota noeto shafi'i madhhab ge ra'ya ke sarkar ge hudda egotas beenun wane hanafi madhhab ga algon dannan ulay point vertan kala durga me ulani hanafi madhhab ga animere vidalwani e sarkar ge nota walijul amr ge hudda beenum wane kiwegen to mi khilaf me
مخلاف مي المرء بلغني رسول الله كان من حديث الكرفني معروفة ابن دروع في ميها كان ابن ملكه كان ميه كلا كان من حديث الكرفني كون حيثيته كنتو رسول الله كان من حديث الكرفني الله سبحانه وتعالى حضرتهم تبليغ كرفا رسول لقى حيثيتهم تو نوتا مي أمتك بريا دولتك إس بريا حيثيتهم تو كم بس ميهوريا حيثيتك إيه كده مولين باقي كرفين كانت كأنه إنما حنفي ما تبغى علماء ميدانوني رسول الله كفانا كي دولتك بريا بس ما يكليك فانو إهم بدارهم أوتي مسلمون إكن لي بفا هم بيجيا دين رسول الله كفانا فوقا دين بدولتك إسلامي دولة النيروكا دولتك برميها هن فراتك هود اللي بيجنة ما رويفا بين دروامها دروان جهني هن شافعي ما تبغى علماء بداروني رسول الله كفانا صلى الله عليه وسلم بدارهم الله سبحانه وتعالى حضرتهم حكم فل تبلیغ کرے وہ میں اما کلے فان اہن ودالون رسول کے حیثیت نے اما سرکار کا اگت کبس جاگے نونانے مسلمک ابس میہ کے ملک کا نوا معروفہ میں دروافیا ابن انے ملکوانے اگت کس سرکار گلونگری کم نون میں کم کس می باقی موضوع ہے پورا علم نے سبس ودا نوا میں دروافیا میہ کا اتا ملکوانے کما دین مثال کا algon dannangule point midani misalaka miyak ihura almeras vidalwani bim milkuwani ebin ekkon dirwa nimumunne salaka mihar telefone sangadan mi sahara onna hisab tawga eba bin dirwa munde baki idan misalaka misruga fudeeraka bara hin munda mashru' sahara dirwum gas hedde munda hisab kon sahara bum mihar hinga munda ka mengi algon men insanu nuga gotuga bimbe non kor mundati dem evre ma laslahum hinga munda harakat bin dirumi dane sahara ge fasgandu e tanga gas tan hedde gota tafatu ga katta denoko ge dirumu ge begende komme gas mi dirumunda eruga midane islami shariat ga mi hukum kanada fa gotun diruam fashagen eta milkuwani e dirwa nimmu diruam hama fashaliya kas milkenwane माने मियो को बोट सिंगा अब मेगा रोण दमाले को अदि मिल्कुई किनो इस मिये के मिल्क का नुआतन बस ए न जेहन तम दिरुआ निम्मा दिन हम बिजिया फिकर बलन हम बिजिया एकको मी फेट्टी फट्टारंग ए मियो का से कम मी फ्रेम करे दिन काकन है मिल्कुआनी शाफी मतबगा सहाकम बोडरा यकी ए मिल्कुआनी ए निम्मी फरादशे एकम फेट्टी फराद कन्नूने बाकी मियो को बिमे दिरुआ फेट्टी फट्टारंग ए मियो का से एकम त फ्रेम कोल्ली एमा मिल्कुवानी एम सहाकम बोडरा की ए मिल्कुवानी एकम फ्री मुकुरी फरादशे एकन फेट्टी फराद कन्नूने एनमस एने एकुरी कुशे ए मिये को दिरुवा फट्टा फंड मके एने वेरवेगति एगुतकस ए कोगमान कमेनु एनमस एकु कुरिकम गावियस एने एत मिल्कुवान मिसालक मिया को කාවණ කුරුමට්ටක ආයිලා ගොස් ආහන තිමන්න කලෙමගේ මේනේ අංකුජ්ජක දෙවාෂේ දැන් එදමේ බසවව එහෙ මිය කාස ඒ ආයිලා ගොස් බලන්න තිමන්න මාබොඩරන දෙනම තිමන්න දෙවාෂේ දැන් එන ඉනි කාකත් අංකුජ්ජ කාක අම්බකත් අංකුජවානි ෆහෝගේ මියා කාවණ කුරු මියා බාන මියා ගම්බක බානි එකම කුරින් ආස් ඛත්මා කුරු මියා අකයන ගුස් ගුල්මෙන්න එකම ෆහොන් ආස් මි ඉම්මියා මි කුරි කුෂේ ඒ කුරින් මියා කො ඛත්මා කෆර අංගනක ඉඳගෙන නවන එනකට ගොස් ඉන්න අහගෙන බස්මාන අලු ඛත්මා ගොස් නවන හැමයකට මසලාගා මිය को दिरों फट्टा फर में ए मिय को देंगोस इतना बेरवगने के देंग एतन दिरुआ एकम फ्रेम को के नुआन एनमस एकम कोन निमुम एम मिलकुआनी ए बाकी दिरुम फ्रेम कुरी मिहाया कमगस सहाकम बोडरा यकी एतम मिलकुआनी ए दिरुम फ्रेम कुरी मिहाशे ए दिरुम मुगे मसके फेट मिहा का नूने मी सहाकम बोडरा यकी एकम को सहाक एनमस दलील बनार का सहाकं कुडरायं ऐ एतम मिल्कुवानी ए दिरुवं फेट्टी मिहाशे देन शाफी मज़हब का फतवा उन्नानी सहाकं बोडरा या कन्नु अनराया एकिवेंतो वेफम बल्लवनी सहाकं बोडरा या फतवा देन फराफिया दे मिहुंगे मेद का फसाद हो दान एको दिरुवं फट्टारा कमिस मियो को एतन वेरवेगने एना एकंत निमाल फान एरुं एने फसेहता एमा मिगोता फसाद ओफिदिगिन गा दान तीवे एकल सहाकं बोडरा युदु कोल्लाफा सहाकं कुड़ा एनमे सहाराया मी फतवा मिलने एगोता हनफी मज़हब के इसमें मसलागा इतने बालिमिया हरकत एब्बिस हरकत नकुरे हालगो मिहा एना के मच्चन नमात फुनिजे के दियामा एना हुरिया नमाज कवा कुरन जेहने हिजे नु जेहने जे सहाकं बडरे की हुरिया नमाज कवा कुरन जेहने एकम को एक मुकाबले को ओन्ना अनर राय की एब सहाराया एकम कुरी राय नबरन बालिकश राय ए राय गमलनी ए नमाज एना कवा कुरा कन जेहने के बें ए कवा
kurun eneke men kenigen dane mi devana ra'ya fatwa menani adin hanafi madhab ge ulamaen vidalwani bali miha ene kolat tedumuge kuldana kan libifa ekmok ene ruku'a sujudan nukrave emejjiya ena kolan hunna kan nujehene bake kolan hurmuge qabil kan ene libifa bori ekma kolan hurfiya e kolan hurgennen ene ka ruku'a sujude kan ene kan nudeve ekmok ene ishinendegen ene ge bolun ruku'a sujuda e bakurave emejjiya ene ishinendegen namaz kurashe hanafi madhab ge ulama medalwani e sabaki ruku'a sujuda mi genes ganawani ishinendegen kama bative kolan hurgen hunna mihaya mi ruku'a sujuda genes nuganawatibe enam kolan hurmu kuldana kan defa no miha ge maqama genesfa ebe fun medalwani emejjiya enetta ka emme rangali ishindige namaz kurme en ishindige namaz kuraruga ene ruku'a sujuda ebe genes ganave den ebe fun vidalwani furiyama sihhatuga ama sihhat salamatun hurmiye ko ena kolan hurgen namaz kurmuge terega ena balivejjiya kolan hurmuge namaz kurmuge terega ne kommes baye vedan naran arafan akunu edamanga fan not kommes bayevi degen ene kolan hurmuge qabil ka ene keme kenigindi emejjiya ebe fun dana e namaz medkana Allah ma ene ishindige namaz furam kurima nimniye maneki e halatuga ena kuldana kan libigam wa wagutuga kuldana kan libigam wa minwara namaz qurani den ekkala bali halat kuramatum den bes ene kuldana kan wa minwara namaz furam kurima nimni aneki kolan hurge ena namaz kurum fetti ero egota qurani enmes kurmuge terege ene miya bali halatuga sabun ishin nanjoni hama ishindige namaz kon nimane egota ko en namaz ko men medukanaluge ben menne den namaz kura irga ishindige namaz kura miha ruku'u ko sujud kura irga enen ekam kure gotaka kurima eneke namaz irad kurviya sahabe gendane den maliki madhab ge ulama rodalwani ebbes farataka ebbes echega nulengi ebbes echeka bura nuhe kolan hurumuge qabilukam miheke ben kendige hingejiya ene eti ebagutum feshigen ishinumuge huddali bifai maneki mihako ene kan kola kan nuhurve echeka buranuwe nota echega nulengi mustaqil gotega minimum gotega minne denevi amila nafsugo macce burave hore kola nuhurve miha ene ishindigen namaz kurima rangalwane en gotega danawakam gwana mihaka kolange burave ekam hurveni tanika lenganege hommen ene lenganege hunna kan muje ene ishindigen namaz kurima namniye nota ene kolan ebe hurve et kom hurveni kom secche ke macce burave hore asai ke macce en vija maliki madhab ulama dalwani e hisabun ham ene ishinun eti huddefai den hame gota maliki madhab ulama medalwani fardu namaduga ves kolan hurmuge kudana kan libifa miha ves ena kolan hurgen namadu koffiya ene atudana biren ekkan man ene yaqeen wa kam ga wanama enetaka ishinge namadu kurun hoddawane bireke midennevi misalakan ena ge gaga hunna bayye e bayye base kurmanda eruga e bayya farwa kura base pere mibrani kolan hurmuge sabun e bali fasehun laswegen dane envijja ene ishinun enetaka hodda nuwata ena kolan hurmuge sabu misalaka ene ge hashikanu le asana kam ge yaqeen kam enoti nuwata kolan hurmuge sabun ena hadath ver vedana kam ge yaqeen kam ifada misalaka bali hal ge sabun kolan hurmuge sabun hadath verun ene kurmat wani envijja ene hal ge ene ishin namvi den mifada halat tawga ena lengi hugen huregen namadu kofiya midene hala ene kurmat nuwana kam ga wanama eenettaka mandub mustahab kam lengilaage hurage namaz kurun ekam eenettaka men wajiben dane lengilaage hurage namaz kurunnya midane ekala bali hale nota eena ekam eddeke biruganna kantan eeneka kurmat nuwanakam ge ummido ba yaqin kan ben emejja eenettaka emme rawgotiki lengilaage hurage namaz kurun ekam lengilaage hurage namaz kurun eenettaka wajiben nune mane ki midanna achiki ene ishinu eenettaka ham e bote eena beenana ishinga namaz kuran biye den mihige macha mihaltuga borowe horegon nama kolan hore urunga enetaka moliteru waga ekamako mihige macha borowe neruga gisnan jehena egatuko junubere fa mihige macha wata haydore fa mihige macha borowegen wana
junub berefa mihige macca no hayd berefa mihige macca boro hore namaz kuri salaka namaz kuri fo ngene enguni miten timanna mihige macca boro hore mi namaz kurmiya salaka mihige gaga ene kolam hore menani mihige enaga ge hifettima mata ena emihaga ge negnan horegen ehin namaz kuru enetaka mustahab ene ishinumuge hudda iban enamas egen ene molitur ngoni egamak misalaka namaz kuri fo enguni mihige macca boro mi namaz kurono mihaki ei wata mi ehitirkan dimmiha ke junuberiyakan wata ei haydure for angenekan ehmejja maliki madhab almer dalwani bagut ojjiya enamad iaad kurashe den midane fadein lengilage horga namaz korum kudana kan lifa miha ena ishinu ikhtiyar kuri ena ishin kam gabis ena ga namaz hama sahha den amille ekani kolan nuhre miha adi legilage mis kolan nukra kolan horga namaz nukra miha embejja enetta kam oti ishin den namaz kurum wajibe fa ishin den namaz nukra miha den ena namaz kurane ariyan oigen ishin den namaz kuraruga maliki madhab ga ilmer midalwani qiyam go hunnan je wagoto qiyam ga den adaga sprem sahad go miha kolan hunnan je wagoto ena ishin den namaz kurar ena innamani defa wakkollagenne engoto ga danna mi algon men desajida meduga inna gota egota kannone ya tafatu gota kashe defa wakkollaga mane ki ishin defa enage fa lambalane algon me mi ishin de mitmani defa wakkollaga ne dehi mika gota egota sheinnawani beenum mani qiyamuga gota sajida me desajida meduga inna gota tafatu kollan ema e halatuga qiyamuga wagotuga en inana egota den sajida gossa desajida meduga inna eruga inana hema ehem mes mihum desajida meduga inna gota ema egota tafatu kolana enmes egota gas rangalo kamen nu ishine indefa fa lambala fa kaku kolan negum ei namadu egota gas genon rangalo ishine mennu ei misale kalgon me mi ishine indefa kaku kolan negum ei rasulullah ikfan hadith fulaga mana ko ekannenge ekam mana karo ema almera vidalwani egota nishinashe defa wakollaga innashe maliki madam vidalwani defa wakollaga ishinashe egoma ko ishine defa kaku kolan nonagashe en beflam vidalwan sabaki ei kuttaya ramamakuna ishin tibegoi kuttaya ramamakuna ishin tibego gota wattar waniye ema egota nahadasha enamis defa wakkol mi maliki madhab ilm dalwa eche den kolan hurage namaz kurave unge kuldana kan lefa miha ekamako ene kolan hurage namaz kofiyaka ruku' akan nudwe sujud akan nudwe emmejjiya maliki mazhab ilmen dalwani emmejjiya ena kolan horgen namaz quraniye koffa ena bolum ruku' avs sujud avs ishara quraniye atwefna hanafi mazhab ilmen dalwani kolan horgen namaz kurmo kuldana ka lifamiya ekoma kolan horjiya ena ka ruku' sujud nukra emmejjiya ishindegen namaz qurani maliki mazhab ilmen dalwani kolan horgen kuldana ka lifawa miha ena kolan horgen namaz quran halduga ruku' avs nukra sajda avs nukra em yesus ena namaz qurani kolan horgen namaz quramiha ena ruku' qurani boluga harakatun kolan horgenne sajda qurani ebefum vidalwani ishinaniye ishinda midan ene ka sajda ka tiriyennove emma ena ishinda ena bolum haraka qurani maliki mazhab ilm vidalwani baki kolan horgen namaz kurmu kuldana ka ene eboy ekma ene ka ruku' ka sajda ka nude emma ena namaz qurani kolan horgen ruku' adani kolan horgen mane ene ruku' akan tiriyennove ekma bolum ena haraka qurani ekma sajda daame ena gondige ishinda den ena bolum haraka qurani mi gota khilaf jiya maliki mazhab ilm vidalwani nama ena ga namaz batil biye mane ki ena sajda diye sama kolan horgen ena nishinde emejja ena ka sajda kanude ema maliki mazhab ilm vidalwani ishindeke baki sajda diye mattaka ena jehena ishina sabaki ishina ena boda tirewene ema sajda diye mattaka ena ishina jehena ekam ruku' adarga ena hunna jeheni kola mi gota khilaf jiya ena ge namaz batiliye de maliki mazhab ge ilm vidalwa basfule kolan horgen ves mota ishine negem ves sajda nukrave miha ena bolum ishara kurarga enage takiya egotas nikuri men takiya fawa kam gana nikuri men takiya kalan jene anake nikuriya bima detere gebesech oygen nuan sajid kurarga ena sajid nukurano kam gaves egotas ena sajiden ishara kurarga me nikuri mache takiya aso oygen nuan takiya kam members ena nikuri matin kalan jene ehma kom members lazim kamike maliki mazhab ga ilmer vidalwani
den maliki madhabuge ilmena vidalwani mi ebbes gotaka mi rukunta genumuge kuldanakan lifa nuwamiha ena namadu qurani midennevi eggos gotaka enage boluga harakatu mi rukunta genuma kuldanagen nuwamiha ena namadu qurani hitun enage rukuntan hita genes gannaniye hitun genes ganefa ena lolun ishara kuruma kuldanakan lifana lolun ena rukuntakan ishara quraniye kommegas maliki madhabga ilmer vidalwani ebbes gotaka kuldanakan libfa kam gawanam ene kebe namaduge fardu kenigen nudane maneki emme kudavegen hitun e rukunta genes gatum kuldanakan lifa miha everum besakan kuran jene loluge isharatun e rukunta kan ishara kurum kuldanakan lifa miha ekan kuran jene mane dannan nolni bolun ene ruku'a sujuda bolun ishara kurum kuldanakan ene kebe netigen diyama namadu kurum muge wajib ene kebe kenigen node ena lolun ekan ta kuran abeje ade everum nojja hitun enege hitan e rukunta genes gannen abeje ema everum bes ekan eba kuran je mi maliki madhab ilmer vidalwani te maliki madhab bes den huriya ilmer vidalwani ebbes namaden e namaduge wagutun faskurun eggotuka bes mudavegen nuwane ade mitanga tibefun faakuraba hanafi madhabge ilmer vidalwa gota tafata maliki madhabge ilmer vidalwani ade tibefun fenoda induda nan shafi'i bes ade hanbali vidalwani baki boluge isharatun boluge harakatun namaduge rukunta genesgat ma kuldan nuwagen nuwamiya loluge isharatun bes ena ekan genes ganne baje ade maliki madhabge migennan jeni loluge isharatun algona mi denna vijje algona yoni hamekan niyatakun nannu ekamaku loluge isharatun niyatun hitan e rukuntan eruma ekiga loluge isharatun ena ekan kuran jehena shafi'i hanbali madhabge ilmeri galuga loluge isharatun ekan kuran nokul dijmiha dengama hitun ekanwis ekan kuran jehena ade hinga shafi'i madhabge ilmeri kolan horumuga kurummerege tafatun gulene madhabtaka befum vidalwani kolan hurma kuldanakan lifan wa miha ena kolan hurwe gotaka kolan huregen namaz kuran jehne maneki ena mihaki sida tedan hurwe mihakam vejjahama sida tedan ena hunnan jehne kurus denon fadan hama komme kashiganeves ekashigane onnan je gota ehulen hamaje hilagen hamaje gotan ena kolan hunnan jehne kurus denon fadan kandura fiwa eves hulen lambalagen dene gudan ogen gotas kama gundan kiriyaves gudan ogen kama gundan hama sida tedan ena hunnan jehne ekama ko kandura e lemunu kam gavis e masaleno kandura hunnan jehnies lambalagen kumasnuraka e ena sajda kurat tan delmattaka den ehin ebbes hule egotukas lambalagen wana dene i kakolu hule unagandu hule nota mi gudar egotukas midanta egotukas lambagen wana hama sida tedan hunnan jehni komme kashiganen ves e kashigan hunnan jehe gotan e hulu furihamya feti hunnan jehni den shafi madhab ilmer vidalwani ennames ekan kurmu kuldanakan lemmihan salaka enen oveni gudan envejja gudan onnashe midane kommes meraka gudan oveni envejja enage qiyamaki ena kulon hormaki gudan o mehunje ena e gudan onnan jehene den shafi madhab ilmer vidalwani e mihaka kolan horen anani tanega lengidagene tanega nulege eneka nure envejja tanega lengidan horegames ena jeheni kolan horegen namaz qara e evarmes ena ishindigen wane adi tuefuna faakur ven kannege em madhab toga mi bunani hamekani tima amila nafsugo macce buro e kolan horwenya e kolan horwoni ekamuge kuldana kan etijja ena ishini nimuni eko shafi madhab ilmer vidalwani tanega lenginaagem ves kolan horwenya ena jeni lenginaagem ves kolan hunnashi mihige macce buro e kolan horwenya mihige macce buro e kolan hunnan jene adikuwato befun vidalwani mihige macce buro e atlafikoggen kolan hore miha e haltu ves kolan hunnashe e miha kulibe netijja miha ka musardi fa kulidifa ena agudifes ena faden ves miha gennashe genessa egotabes namaz kurmatta ka ena kolan hunnan jene ekivenganto e rasulullah ikfan sallallahu alaihi wasallam mi amr kurabani imran ibn husayna kolan hore gen namaz kurma egota nukule dijja den ishinde enumuge rukhsa ekamuge mi hudda rasulullah ikfan sallallahu alaihi wasallam debaf mioni ema mi kolan hore gen namaz kurum miha muhim begen bidani ema kolan hore gen namaz kurum ege emme rangalu sifaga hew sifaki ei tima amin nafsa burugen kolan horum ekam kurumuge kuldana kan netumakun den fahatan abba enekki men kendigen nodane maneki miheki macce buroy nota asayke macce buroy nota tanega lengilan horegames
kolan hurwe ene kolan hurwen en komme gotukunames kolan hunnan jene e huriha gotukun kolan hurmage kuldana ke eneke be netigendi den enetaka oti ishindegen namaz kurme den ishindegen namaz kura iruga Shafi'i madhabge ilmeren midalwani Maliki madhabge ilmeren tafatuko ishinde indegen namaz kura iruga ena qiyam gunnan je halduges namadan innani hama at-tahiyyat ki mattaka algon men hama ishindegen mitbe gotashe egotuka bes Maliki madhab ilmeren midalwa gota defa wakullagen nune wakalgon Maliki madhab ilmeren midalwani emerangali at-tahiyyat ge nogotan ishin mawre nota desajid meduga ishin nogotan ishin mawre rangali defa wakullagen ishinume defa wakullagen ishinmaki ishin defa men lambalani egotan ishin mawre Shafi'i madhab ilmeren midalwani at-tahiyyat ge ishin nogotan ishin ge namaz kurme rangali kumes de madhab ge tafat Ebefrom ehm Shafi'i madhab ilmeren ehm vidalan ki bento ebefrom vidalan isabaki e ishinumaki e haqiqatu gaves namaduga onna ishinumake hama namaduga terega e namaduga onna ishinumaka egotan ishinume emme awlawegen mani namaduga egotuga was nonna sifege ishinume e namaduga genesgat mavure ehma e namaduga e onna watterege ishinume ma awlawegen ehma at-tahiyatuga ishinna gotan ishinnani nuwata desajid maduga ishin gotan ishinani ennames alika Shafi'i madhab ilmers embe funne ke gotam dalwani makruha kameke mi kuren danan fadan ishin defa ekala kaku maccan naga ishinu denevi ishinani miyako ishinde enage fukol bimmati ga jasalafa den fatila bimmati ga jasafa kaku maccan nagane enage kaku enage meya dimala maccan nage nagage ishinu ei makruhegen va ishinumeke be from vidan egotikes harameke vidan no eko makruhegen mane ekibegen to sabaki ei be from vidan lima fihi min at-tashbih bil kalb wal qid sabaki kutta ishinde ule gota nuata ramakon ishinde ule gota mi ishinuma nikan gag goten e behure ema ei ishinum ei makruhegen va ishinumeke den ishinde inuma ena nukul dijja ishindege namaz kurma nukul dijja den ariyan oshonnani qibla kurmatlagen enage moonu qibla kurmatlagen oshonnani kana affali tiriya baafali maccan oshonnani den kana affali tiriya wagotan oshotuman ena nukul dijja den baafa tiriya wagotan oshotus masalene udran wajja ekama udran nati egota kanta kurun ei makruha kameke ei haqiqatuga algon men nidan onerus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith fulta algon men irshad libeni nidan onerus ariyan otma oneruga kana fara tiriyan otma ba fara macen otma haqiqatuga ega waram muhimu sababe sabain algon men amegen dana insana ge him menani enage mege terega ineruga enage gayanaka medan hisabuga iner hituge boduba inani ba farata hin inani ba farata ema kana faratan ojjiya kommis minbaraga e hituge bindutakan undugu wafada gote meduweru dana ema nene bay fara tiriyan ojjam dene hituge bindutakan undugu wafada kommis gote meduweru dana ema kana faratan otima ekame dimenwan ema Rasulullah sallallahu hadith fuluga sunatuga asfa gota kanta kurun ei sihhata besemme rangolugay ema Shafi madhab alimur dalwani oshonnashe ariyan oshonnamani kana fara tiriya ba gota moonu qibla kurmat lagotse den egotan otman nukul dijja den ena ba fara tiriya ba gotan oshonnashe den mien oygen namaz kura eruga ena namaduge rukuntakan enage isharatun ena gunontukun kura isharatun denwi ruku'a sujuda isharatun ena rukunta genes ganani e bolunge harakatun rukunta genes nugana miha enage loluge harakatun wes ena rukuntakan ishara kuran jehne loluge harakatun ishara kuran nukulade jamiha enage hitan e rukuntaka sunnatan arwagen ena namaz kurani kama khiyalun wes ena namaz kuran jehne ben enage dulun zikurtan nukiya kam gana mi namaz kurandar e zikurta kiyen jehne qiyam gunna ogot gena suratul fatiha kemu zikurtan nukiya kam gawana suratul fatiha hamsa nukeni enage du haraka nukrani emwijja aneka e zikurta bes jehni enage hitan arwashe den Shafi'i madhab ga ilmer midalwani
ඒන එව්ස් මීහෙක්ගේ බුද්ධි සලාමතුන් හුරිකම ගාවානම එව්ස් ගොතෙන් නොන්නානේ එන එකෙන් නමාදු කුරුන් එන එකෙන් කෙනිගෙන් දානේ බුද්ධි සලාමතුන් අබයිත එම්බෙජ්ජ ඒන මීහුන් ලබ්බා බුදු කුරුවාගෙන් දෙන් ඒනගේ එව්ස් හරකාතකුන් නුකරවඤ්ඤා ඒනගේ ලොලුන් නමාදු කුරුකුන් තක ඉෂාරකෝගෙන් ලොලුන් නුකරවේකම ගාන එවරුමස් නුවඤ්ඤා හැමකනි හිතුන් ඒනගේ හිතන් ඒනගේ රුකුන් තන් අරවාගෙන් අදි දුවස් හරකා නුකරවේකම ගවඤ්ඤා ඒ විකුරන් සූරතුල් ෆාතිහා යාදෙන් අදි විකුර්තකාවස් හිතන් අරවාගෙමස් එන නමාදු කුරුන් ජෙහෙනේ ඊම බුද්ධි සලාමතුන් එකම ගවානම ඒනේක බෙන් නමාදු කෙනිගෙන් දානේ හැම එව්ස් ගොතන් නොනානේ දෙන් ශාෆී මාසබ්ගේ අල්ම රසුදාල් වනි කොළන් හුරුමු කුල්දානකන් ලිෆාවා මීහාවස් ಸುನ್ನ ನಮಾದು ಕುರ್ಮುಗ ಏನೆ ಇಶೀಂತಗೆ ಮೆಸ್ ನಮಾದು ಕುರವಿದಾನೆ ಅದಿ ಒಶೋವೆಗೆ ಮೆದನೆ ಅರಿಯಂ ಒಶೋವೆಗೆ ಮೆಸ್ ಏನೆ ನಮಾದು ಕುರದಾನೆ ಕೊಳಂ ಹುರುಮೆ ಕುಲ್ದಾನಕ ಲಿಬುನು ಕಮ್ಗ ಅವಿಯಸ್ ಸುನ್ನ ನಮಾತಂ ಏನೆಟ್ಟಕ ಸುನ್ನ ಮೆದನೆವಿ ತತೋ ಯೋಗತಂ ಕುರವೆ ನಮಾತಂ ಏನೆ ಇಶೀಂತಗೆ ಕುರವಿದಾನೆ ಅದಿ ಇಶೀಂತಗೆ ಕಿಗೊಂದು ಏನೆ ಅರಿಯಂ ಒಶೋವೆಗೆ ಮೆಸ್ ಏನೆ ನಮಾದು ಕುರವಿದಾನೆ ಎನ್ನಮಸ್ ಉಡ್ಡುಂ ಒಯಗೆ ನಮಾದು ನುಕುರವೇನೆ ಶಾಫಿ ಮದ್ಹಬ್ಗೆ ರಾಯು ಸುನ್ನನ್ ನಮಾತನ್ ಇಶೀಂದಗೆ ಕುರವಿದಾನೆ ಕೊಳಂಹುರು ಮುಕುಳದಾನ ಕನ್ ಲಿಫಾವಿಸ್ ಅರಿಯ ಇಶೀಂದಗೆ ಕುರವಿದಾನೆ ಅದಿ ಅರಿಯಂ ಒಶೋವೆಗೆ ಕುರವಿದಾನೆ ಏಕಮಕು ಉಡ್ಡುಂ ಒಶೋವೆಗೆ ನುಕರವೇನೆ ಎಬೆಫಮ ವಿದಾಳಮನಿ ಸಾಬಕಿ ಎಯಿ ಎಗತ ವಾಗಿ ಲಿಆದಂ ವರೂದಿಹಿ ಫಿ ಸುನ್ನ ಸುನ್ನತುಗ ಎಗತಂ ಆಸ್ಫಾನ್ ವಾತಿಯೆ ದೆನ್ මිගතන් නමාදු කුරුම ගමදනේ ඉෂීන්දගෙන් නමාදු කුරුම් කුරා මීහාගේ සවාබු ධර්ම උණි වෙගෙන් දාන මදු වෙගෙන් දාන කොළහරගෙන නමාදු කුරා මීහා කවන අදි ඔෂෝවෙගෙන් අරියන් ඔෂෝවෙගෙන් නමාදු කුරා මීහාගේ සවාබ ධර්ම ඉෂීන්දගෙන් නමාදු කුරා මීහා බර බොඩන් අදිස් උණි වෙගෙන් දාන කොමගස් මෙදනේ හොරියා වාහකගේ ඛුලාසාකි බලි මීහා ඒනය කුලදාන වෙගෙන් වා ගොතක ඒන නමාදු කුරන් ජෙහෙනේ ඒනය කුලදානකන් ලිබිගෙන් නුවා රුකුන්ත ගෙනස් ගතම කුල්දානක ලිබගෙන නුවා රුකුන්ත ඒන ගෙනස් නුගනේ එකන්තන් ඒන කුරන් ඔයි ගොතක කොෆාවස් ඒන නමාදු කුරන් ජෙහෙනේ අදි කොබාතෝ අයිලුමෙර විදාවණි ගරක්වගෙන් උලෑමියා ගරක්ව මිදනේ කඬුවගෙන් උලෑමියා කඬුවගෙන් ඒන ෆතමුන් ගෙන්දනේ ඉබ්ස් තනෙන්නේ ඒන හිපාරන් තනෙන්නේ ඒන අබුද ඔන්නන් ජෙහෙනේ ෆතවත එන් ඔන්න හාලත් ගාමස් ඒන ඒනේ කුල්දාන වෙගෙන් වා මින්වරකුන් නමාදුගේ හරකාත ගෙනස් ගනගෙන් ඒන නමාදු කරන් ජෙහෙනේ හැමෙගත තනෙග හජර් කුරේ හිෆෙට්ටෆා මිහා ඒනේ කුල්දාන වෙගෙන් වා මින්වරකුන් ඒනේ නමාදුගේ හරකාත ගෙනස් ගන්නන් ජෙහෙනේ මෙතන මේ බන්දු කුරේෆා හිෆෙට්ටි බන්දු කුරේෆා මිය හොදාන අඳකොට ජාපන්න මිය අඳකොට ජාපන්න මිය ඒන ඉන්න ගොණ්ඩීග අඳ ගොණ්ඩීග එනක හිෆිරියෙන් නුලවෙන එම ඒනේ ඒ ගොණ්ඩීග ඉඳගෙන ඒනේ කුරේ මින්වරකුන් ඒන නමාදුගේ හරකාත කරන් ජෙහෙනේ නුවත මියක බන්දු කුරේෆා ඉඳානේ නිකන් දති තනෙග ඒනේ එතනුන් කොලන් උතේ වර්ගතන එම්ෙජ්ජ එතාන් ඉඳගෙන වෙස් ඒන නමාදු කරන් ජෙහෙනේ දැන් කොම්මකස් මිහුරියාගත කොමස් මි උදුරුග අහලවරින් මිකුරා හුරියා නමාද වෙස් එයි ඉරාද කුරි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා හදුරුග සහ නමාත දැන් අල්මර මිදාලවනේ මිනමාත මිගත කුර මෆෝග දැන් අලුන් එනමාද ඉආද කුරාක නුජෙහෙනේ අනිකේ බලිමිහා ඒන මිසාලක මිදෙන්නන් ෆදෙන් හනෆි නූ මذහබ් තෝගා යන්න ෆදෙන් මිසාලක ලලුන් ඉෂාර කුරේ දර්ජන් හැමකන ඒනේ කුල්දානක ලිබිගමනේ එම්ෙජ්ජ ඒව මින්වරුන් එනේ කුල්දානක ලිබිගම්වා මින්වරුන් එන නමාදු කුරානේ නමාදු කො ෆදෙන් එන ෆුරම් සහත් ලිබ්මකෝ එකල නමාද එන යාදු කුරා කන ජන් සබකි ඒනේ කුල්දානකවා මින්වරුන් එ ෆර්දු අදා කොෆි එම ඉල්මර විදාලවනි ඒ නමාදු යාදු කුරමනත හැමකට ගරක් වගෙන් උල මියා මෙතන කඬුවගෙන් උල මියා එන කඬුග ඔයගෙන් එන ෆතමුන් එනක අතා ෆයා හරකා කුරණියන අවද අඩියන් නුදීමටක එන් හරකා කුරමුන් දාර්ගවස් එනගේ බොලුන් මිසාලක රුකූ අට්ටක සුජූදටක එන තිරිමානි එගොතුන් එනේ කුල්දානගම මින්බරකුන් එන අෆාගේ බොලුගේ හරකාතු නමාදු කුරානේ කොෆ එන සලාම වුම ෆෝගා අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා රහමතුල්ලාහ එන හිකෆසන කාදම ෆෝගා දෙන් එන නමාදු අනු යාද කුරා කන ජෙහෙනේ අදා කුරා කන ජෙහෙන් සබකේ නමාදු කොෆි යාද කුරා කන ජෙහෙනේ එනේ කුල්දානගම මින්වරුන් එන එකන් කොෆි මි මذهب තක خلاصه දෙන් හම්බලි මذهبගේ කි ශාෆි මذهبක හම එවස්තෆාතන්නේ ඉන්දනේ හම්බලි මذهبක මෙරණේ හැම ශාෆි මذهبක ඔන්නගත හැම එකනේ එමි බෙෆොන් විදාල බෙෆොන්න තෆාතෙන් ඔයි කමෙන්නම ඒකමකි නමාද් බලිවගෙන් නමාදු කුරා මීහා ෆර්දු නමාද කුරා කම්ගා වානම
නමාද කුරා මීහා මෙතන වේ කොළන් හොරගෙන නමාද කුරා මීහා එන කොළන් හොරගෙන නමාද කුරුමුගේ කුලානකන් ලිබිෆා එබවේ දැන් එන මිකුරණි ෆර්දු නමාදෙන් එම් විජයන කොළන් හොරගෙන නමාද කුරානි දැන් නමාද කුරා එරුගා එන රුකූ නුකුරේ කම්ගා වානම آدم بعلون كهرنا كانوا يسنى كمس مي وهب الزحيل بدالوني ومذهب الحنابلة كالشافعية حنبلي مذهبك يا شافعي مذهبي إمي ما إبيفرم بدالوني أما شافعي مذهبك علم من السدال وافدين يصلي قائما ولو بالاستناد إلى شيء آخر بأجرة مثله أو زائدة بيفرم بدالوني شافعي مذهب كم سنة التفاضل نقول كنين شافعي مذهب حنبلي مذهب علم من بدالوني وشافعي مذهب علم من بدال وافدين كلام هورجن තනක ලෙංගිලාගෙන නොත තනක බුරෙන් හොරගෙන නමාද කුරාමියා ඒකතරස් නමාද කුරාෂේ අදි මීහෙක්ගේ අතුලාෆිකෝගෙන් මීහෙක්ගේ එහියා කි නමාද කුරාමියා කොළන් හොරගෙන නමාද කුරාමියා ඒකතොක් බෙස් එන කොළන් හොර ලාස්මගෙන් මේ අදි කුමාතෝ බෙෆනස් ඩල්වනි මීහෙක කුයිය ගෙනස්ගෙන් එනේ මුසාර් දීගෙන් ගෙනස්ගෙන් නමාද කුරාකම් ගවනම් එකම් බෙස් කුරු ලාසිමේ එකම ගෙන්නන් ජේනි මිහාර ආම්මු ගොතෙග්ගා එෆෙම් වරු කම කුරුමට්ටක ලාරි දක්කන් ජේ මින්වරු ලාරි දක්කාගෙන් ගෙනවුන් ලාසිමේ අදි أو زائدة يسيرة هذه كمس من ورقة يترك كل لاجن نماز جنون لازمه ما بدن يترك وجه جنون لازمه مثلا مثالك فاسمينة ميهك آس أنا أتلف كل دنيا مثالك عموكتك أقوم منني إتناك منني مثالك هي 10 رفيع هم جا 10 رفيع خارج كوكين أنا كان كورن جهنم كورن كورن يترك يس 12 رفيع 13 رفيع يترك يس مثلا إكمل ما بدن يترك وجه أنا كمن أوتي واجب بقصة دين وجه أنا إيش نامي مي حملي مذهب عن مرة مدال واقع دين away from Miss Vidalwani Namad Kolang Hurmataka and Namad Kuraruga, what a board boring of Jacob Gavanam, not a what a board, Borare, Varabu, Gelman and Libenacam Gavanam, not a Ena, Jifa, Bali, Varabuda, Faseum, Varabuda, Lasing and Danakam, Gamganama, Ena, Hamashin, Namad Kurani. Then Mitanga, Shafi Mazaba Tafat, away from Vidalwani, Hamali Mazab Almeradalani, Ena, Namad Kurar, Kiam Gahun and Jevagut and Namad Kurani. إيشين دكان نماذج قرآن الدفاع وكل لاجين دكانه مالكي مذهب علم المدال واقطة شافعي مذهب علم المدال واقطة كنو دين إيه نوني بيجا إيه غوتك بس كنت نكروينيا إيه نهوا إيشين ده غوتك إيه إيشين دكان نماذج قرآن من منيه أدي إيه فوقا إيه ركوع سجدة هما كروي غوتك قرآن من منيه كم لك ما كانوا غوتك شافعي مذهب حنبلي مذهب منين إيجوي دين متفاوت واكن توترين إكمل كي مدني فدين إيشين ده إنيركا قيام كهون نجيه بقول إيشين ده نماذج كراميا قيام كهون نجيه بقول حنبلي مذهب علم السندال وني مستحب بقول كي إمرأة بقول كي دفاع وكل لاجين ده نماذج كراميا شافعي مذهب علم السندال وني نماذج كهم تحيات إنه قطشة معنى كي نماذج إيشين ده إنه أننا قطع إيشين ناشة إقطع بس نماذج نون نقطة كنيشنا شافعي مذهب علم المدالوني إكمل شافعي مذهب علم الرس قبول كربا إقطع كنيشنا مسألة نون كمان دين away from مدالوني مالكي مذهب أدي شافعي مس مدالوني مي دفاع لمبا لافا كاكو ماتشن نونغاشة إقطع بس away from مدالوني مكروه إقطع بس دانوه إقطع إذا كان نماذج كرس نماذج باطل كه أدي مي إشين إذا كان نماذج كرما بيقطع और बात करते हैं दिन अलगम में दिन अन्य दो कुम्बाह दकाने रात को नमाज के दिन इन रुकूं एक कीत कुरान नुगे दाई किए हों एक अलगम में इशारा को लाफ दिन मालाना हुरिया मतलब के आइलम में बस बड़ा करना है साहब एक कुरान के कुम्बस पे नमाज़ की वजह का एक नमाज को रुकने का दिन खिलाफ मामले की एक मिंबर की एक कुबातो हनफी मतलब के आइलम में देखो रागन वादो कुम्ब मिंबर बस फुदे ने واجب ادا کر مٹا ایگو تو سبے فون میدان نو باقی سورۃ الفاتحہ نو کی واشکے نو تو سورۃ الفاتحہ نو کی میرا ایگو تو سینن نو وے فون گریو گا سورۃ الفاتحہ کی ون جن حرف نماز قران سورۃ الفاتحہ کی وان ادے وے فون گریو گا سورۃ الفاتحہ کی واگی قران نماز ای فریم نماز کیوس ایگو کے وے فون اسدار ون بدنے فرض ادا کل مٹا کا قران کو کم بے کیوس کم دانے قران کم بے کیوس کم دانی اللہ سبحانہ و تعالی منگونی کیرت قران فسيها من بركي واشي فقرأوا ما تيسر منه القرآن تبامي هنا فسيها من برك قرآن فسيها من بركي واشي إما قراءة جبا كيوم جا منني
فسيح قدنو مچ نوتا فسيحا گ مچ بنائفا امج قرآن كون به كي كم گاوس مدني فرض ادا وگن ديه نماز گ ركن اتي گنس گنائفه එකම අන බානමර මිදාලෝනි මි මා තයස්සර මිනු قرآن فسيح وگن وا منبر گ مراد کی ای سورة الفاتحه دين كي وگن تو حنفي مذهب گ علمرين مي نماز گ فرض كم گ سورة الفاتحه نو هداوني سبكي كيرت القرآن گ نص متي قرآن گ باي كيو اگن مچ فرض ہوئی وسا دين سورة الفاتحه ہمیں کنے خاص وگن دیون انانی رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم سنت گ دين سنت گ اسفا میوا حدیث تکی احاد حدیث تکی دنے متواتر حدیث تکی نو کم بفن بالونی اما حنفی مذهب کو اصولی مسئلے کے متا مدنونی اصول الفقه گلی فون مسئلے اصول فقه مدنونی ما دليل تكون القرآن كآيات تكون دليل نجمة حجة نرمة بكما بهيكتم قلنا علم أصول فقه أصول فقه حنفي ما تبقى علم الذكراء إنه أقولك إما برجع دليل كم جاي من متواتر دليل تا إكيرت القرآن رسول الله كمان حديث من أصلا متواتر دليل تا إن دليل عامكم أصلا جيا خاص مسكروني هم إفمرج إن دليلك ما إن قلت دناكم قال متواتر دليلكم نمفاء كمه إنمفاء نرو غنيكان عامكم يوتي إمجيغا يا أحد حديث آس خاص نكرة بينه بيكون ذكرها كنواعه إنما مذهب توجي علم رم ذكرها إنه إكلم متواتر حد نصوجا القرآن كيرت القرآن متواتر كأسوا حديثك عامكم أسوا أن كمه رسول الله فان حديث لوجا بيان كذا فجيا أقول من إكلا خاص معنى عام لفظ ديني إن قلت كذا أنا كم كانوا فقروا ما تيسر من القرآن تبع منهن فسيه بجمع منبر فسيه القرآن فسيه بجمع منبر تبع كيفاشة إما فسيه منبر جمعناه كي رسول الله فان حديث مي كان الفاوا سورة الفاتحة إما سورة الفاتحة إبا كيفان جه حنفي ماذا بقى كيفان جه بيفلون غيره واجبين سورة الفاتحة كيفان جه واجبين إكما كو حنفي فل بحثواتي حنفي ماذا بقى واجبا فرضا إي تفاد ديتشي अगर मैं शाफी मज़हब का देनू मज़हब तो गाइस वाजिबा फर्दा मी मुनिंग इकच्चे हनफी मज़हब का हमें फर्दवानी मिदने फदें हम यकीनी क़त्ई नस्सकुम मिदने यकीर कुरान और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुतवातिर हदीथकुम दिन ए नस्स आसो नर ए नस्स को उन्नन जेहनी विस एन इहतिमालन एन नान फद गोतक हम कनेलिगिन ईमान देहवा गोतक एम जे एकालक गोत फर्द अन्नानी एकम वाजिब अन्नानी मी अलगन में सामने कबूल करम आहाद हदीस कंदत वाजिब वेगंदाने एमा बेफुन गारियुगा फर्मा वाजिबा तफात एमा इंगत का दनाकम गानम मी मसला में तफात की यहा बड़ तफात नु दने हमें कन तफात का मागत को एकवात तफात की अलगन में तरह मी मुसा हनफी नु मजहब तोगा मी को नमाज कुरीरगा एना सूरत अल-फातिहा नु केवा की कुरान के इत बार आयत केवा के नमाज कुरी एम जे नमाज हनफी नू मज़हब तो इल्म रे दकड़ा ने इनमाद बातिल कमा लेकिन हनफी मज़हब इल्म रे दकड़ा के ने इनमाद ई फुरिहम नून नमाज कम माने कि फुरिहम नून बिदने परफेक्ट नमाज का नूए फुरिहम नमाज का नूए एकम इनमाद एनगे बलुगे अलिफावा फर्द अदावेगे हिंगजे एमा कमेगस हनफी मज़हब का फर्द की कुरान बैकेवम एकम बेफन और गाविस सूरत अल-फातिहा केवम ई वाजिब है ده مأموم النا بهجتون اتفصيلنا كم داني فهم شافعي مالكي حنبلي مجا مذهب تقابس سورة الفاتحة كيون اي فرضين اي فرض ادانوكو نوت انغت كدنا كم كان ركن اي ركن ادانوكو نماز صح نوانه ركن اما سورة الفاتحة كيماگين نماز صح واني تم مذهبك مالكي شافعي حنبلي حنفي مذهب سورة الفاتحة كيماگين نماز فريم واني كامل نماز کا پرفیکٹ نماز کا نماز واني ایکم بيفن اورega نماز صح ایکم کو ورن اوني ثواب د نماز کا سورة الفاتحة نو کیوا قرآن گهم بات کیوا قرآن نماز واني اما مي دن فدين عملي گوتك پریکٹیکل گوتك ما بر تفات نانان صاحب کی حنفي مذهب کو ہریام میں سورة الفاتحة کیوانے دن الگون من دانجeni سورة الفاتحة کیون ای نماز کے رکن ہے دن अलगम من मी तफसील दार का देंगना दो गरात करे वादा कान सूरत अल-फातिहा बेगा तो खास गोतेगा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ए सूरत अल-फातिहा के बाएंगे मतलब बाइन नु है
den suratul fatiha kiyu ma'mumun na ehma wajib fardan hanoto fardan ho komagas ibaga algon dan mi ibaga fiqh madhab tadka danafani marana shafi'i madhab ilmar dakuraga no gotuga imam bes ma'mum bes buriyan bes suratul fatiha kiwan jehna suratul fatiha kiwan jehna ma'mum bes egotuga imam miha kiwan burefa ma'mum no kiwa kama kundana ma'mum bes ekiwan jehna ekamatta ka be kon dakwa dalil tangana Hanafi madhab ga ilmar dakuraga no gotuga ma'mum suratul fatiha kiwa kan nujhene ekamako imam suratul fatiha kiwan kunes dane fadan Hanafi madhab ga suratul fatiha ki wajibe كمّيكس حنوي مذهب علميرين أريجا سورة الفاتحة مأموم كياك نجين أي صلاة جهرية جوس صلاة سرية جوس إنكو تقدرناكم جوانا مادون مي دوالو جمكيا مادون سورة كيوانا ماتو جوس سرون سورة كيوانا ماتو جوس أدي فعلوجا ريجان ميكرانا ماتو جوس مأموم سورة الفاتحة كياك نجين ميوم كياك نوانا مالكي مذهب جا فعلوجا بارا أدهاركم سورة كيانا ماتو جا ريجان ميكرانا ماتو وتو هكور نماذج كذا إكال نماذجوجا مأموم سورة الفاتحة كيوا كانوا جهنة إكمل سرهم كيوا وانغناكو سورة وانغناكو كيوا عندنا نماذجوجا إدوال كيوا نماذجوجا دوال ميكرا نماذجوجا مأموم سورة الفاتحة كيوا جهنة حملي مذهبجا بس مأموم سورة الفاتحة كيوا كانوا جهنة إكمل إيه مأموم අඩුමඩකෝ වංගනාකෝ කියවා නමාතෝගේ එන සූරතුල් ෆාතිහා කියන ජෙහෙනේ අඩ හරකෝ කියවා නමාතෝගේ එන සූරතුල් ෆාතිහා ඉමාම් කියවා අඩුහානි එකමකෝ එනේ සූරතුල් ෆාතිහා කියමුගේ ෆුර්සත් ඉමාම් දීෆියා එන සූරතුල් ෆාතිහා කියවම් වානේ අදිකවාත වේෆොන් විදාලවනේ සූරතුල් ෆාතිහාගේ ආයත්තෝගේ දෙතරේ ගස් එනේ බගුතුලි වේකම ගවනම එන සූරතුල් ෆාතිහා කියවාෂේ කොමෙකස් අල්ගොන්නේ ඒගේ තෆ්සීල් දාරුගේ ඒගේ මරණවතකි इमाम के कियों में की ऐ मामूम के कियों में का एक तो रसूलुल्लाह फ़ान सुनो तो मिदाली लेवनी कम मैं कहाँ पे तो अलगम मेरात करे वायद कानम दें एक मी मुहिम मुकाम की हकीकत का बड़ा अद मुहिम पॉइंट मीन अलगम में हाँ में गंदान इतने सूरत अल-फातिहा बेहद तुम मुहिम पॉइंट नु बड़ा मुहिम पॉइंट तके एक तरह एम मुहिम पॉइंट अलगम इशारा का फम वाक़ निमालाना आम मुगतिगा मज़हब तो गुहन खिलाफ तोगा पुरिया इल्म मेरे से बस वादा मसले الخروج من الخلاف مستحب مي فقهي قاعده من قواعد فقهيه من قاعده خلاف النقطه की मुस्तहब कम के खिलाफ النقطه की मुस्तहब कम के बुने बोग माने की बर गिनकंतो के इल्म मेरे विदालवानी इब्बान मेरे दालान मिकम की वाजिब के अनबा इल्म मेरे दालान मुस्तहब कम के एम आम मुगते गुहन खिलाफ ने मुस्तहब कम तो वाजिब कम तो देन अनेक खिलाफ ने हराम कम के इब्बा मेरे दालान ती बर बड़ मकरूह कम के एम खिलाफ नुकना ने तो खिलाफ नुकना ने यार वाजिब के इब्बक मुनफा अनबे के मुस्तहब बनया एकन तन कुरान एति एर खिलाफ नुकमेफा इब्बक मकरूह है मुनने अनबे को ने इति हराम को एम जकन तन नुको दुकलान एति खिलाफ नुकना मिसालका बाइन इल्म मेरे मिदालवनी वुदू करार बोलुगा फेमफर मुली बोलुगा फेमफुम ए वाजिब के अनबा इल्म मेरे दालवनी बोलुं इब्बा का फेमफुनी में वाजिब अदा भी एक मुली बोलुगा फेमफुम ए मुस्तहब को एम खिलाफ नुकत मटका मुली बोलुगा फेमफुनी एति खिलाफ नुकमेफा दन मिसालका वुदू गल्ले kan to gitere misalaka hanafi mazhab ga ilmer mi dakda ga none misalaka ohre kin dafatain le asiya eti wudu gallifa shafi mazhab ga ekmako le ohre mako wudu no gallene ekmako shafi ilmer sidalwana khilaf nukut mattaka efada kam dimajja wudu kurun ay mustahab kamake sabak misalaka shafi mazhab ga imam ga fatuga ekanta dimawege namaz kurami ene fatuga hanafi ek namaz kuranya ene hinga men no jene ene hitanga namam hamar wudu nati namaz kurani hamyagata हनफी मज़हब के इल्मरी देखो डागन नवागोतुगा मिया के ना अमिल्ला औरागा अज्जहन का सद वुदु नुगले एकम एहम मज़हब तो इल्मरी अरेगा ए अमिल्ला औरागा अज्जहन कम गावे से वुदु गलेगा एम एकम हनफी मज़हब के इल्मरी देखो डागन नवाने हाल तुगा वुदु नुगले बे फुन दालस हाल तुगा वुदु कुरु मोयतिरगन वे किबेन तो खिलाफ नुकत मटका एम आम मुगतगा गाय गणकं हुरिया खिलाफ वसनाने मुगतो खिलाफ नुकुमे गता वरम मधुकमेन्नोनी එහෙම බගෙන් අල්මෙරින් මිකමාවකට වාදක අල්මෙරක් විදාලවනි තිමන්න හිතකබ්බස් නාදේ එම්මෙ කමෙන්නෝනි ඒකතු ඛිලාෆු නුකුමෙන් නෝන්න එම්මෙ කමෙන්නෝනි ඒකම් කමෙතෝ මේ සූරතුල් ෆාතිහා ගේ මසලා සූරතුල් ෆාතිහා ගේ මසලා ගේ මේ ඛිලාෆු නුකුමෙන් නෝන්න මසලේ මිදන බල්ල හනෆි මذهب ගේ අල්මෙරින් විදාලවනි ඉම්මා මඅමූමක හුන්න මිහා සූරතුල් ෆාතිහා කියලා ගෙන්නවානේ ඒ
sirrum kiwana to ges falu kiwana to ges Shafi'i madhab alamir dalwan ena surat al-Fatiha ma'mus kiwan jehne ema mitanga nonnana khilafun nukume ekashe ema algon men commission waraka dane dalil anmerin ginafna dalil ta galiga e dalil takun ebe fon nangwa rayoto gongoto tarjih karefani komegas hame kane faakuram benwa point ki midfade khilafun nukume masale ki e baram madu masale ki me et point anek point ki Surat al-Fatiha gulige algon wadakar algon rat kare faun tafsil dana Surat al-Fatiha ge Bismillahir Rahmanir Rahim ay Surat al-Fatiha ge ayat to ayat nun to ilmeri khilaf me fa onnana miga fude minbarka min namada gulige khilaf ani Surat al-Fatiha ke marga Bismillahir Rahmanir Rahim kiyane to notun kiyane to kiya vidawa ilmeri anaka khilaf dana kiyani barato nota madunto ema mi khilaf ta algon dana ekama hanmuflu korba ilmering mimasalagas mi khassa masale bara khassa masale bismillahir rahmanir rahim ka masale ke khassa masale ekibeganto puriha ilmering bes ebbes udaganwa gotuga bismillahir rahmanir rahim ka masala midanawi e surat al-Fatiha ga ayat to ayat nun to mimasalaga e namaduga e adhar kotto kyane nota admar kotto kyane masale nu adhar kotto kyane nota admar kotto kyane e waki masalen e algon foundan ekon mi Surat al-Fatiha ga ayat to not ayat nun to mi haygot ga serious masale ki mimasala ga puriha ilmer mis mun ummen ebbas wa hisaben we evas ekanta algon men hadamata janema algon irat kare anna dos ma ga dannawane ko medus mi dannawani wefulun ipuluga mikam fa kor mataka puriha ilmer ebbas dag na masala ga midane bismillahir rahmanir rahim ki Surat al-Fatiha ga ayat nun to mi mimasala ga deba mi humbes e Surat al-Fatiha ga ayat ke vidalwa almerus no to Surat al-Fatiha ga ayat ke nuna vidalwa almerus uriha mes besfangani mimasala ga egotko bes ekak anaka kafir kurmen nete ekak anaka fasiqa kan hedmen nete kibegan to kafir kurmen nete vidalwan jeni vidalwan ekibegan e kommen mes mikan almen emmen handam batan jeni e hisabaki kirt Qur'an ga nona emme ayat bes e ayat ki e Qur'an ga ayat kama meduga khilafun ayat mi bismillahir rahmanir rahim ki Surat al-Fatiha ga ayat nun to ekanta fiwa Puriya mes baswe Surat al-Fatiha Bismillahir Rahmanir Rahim ki Surat an-Naml ge ayat ge baykama innahu min Sulaiman wa innahu Bismillahir Rahmanir Rahim Allah ta'alu ala jawatuna muslimin midan mi ayat ge bay Bismillahir Rahmanir Rahim ki ekama ko khilaf me ulani Bismillahir Rahmanir Rahim ki Surat al-Fatiha ge ayatin he mot ayatin nun he mi masala khilaf ne inu ehin ebbes ayat kirt Qur'an ge ebbes ayatin ninane ainum mere khilaf wa ei Qur'an ge bayin he mot bayin nun he ema ebbes ayat ka meduga khila ayat ki to Qur'an ge ayat engum foga sual ufaddi sual kurani mi Qur'an ge ayat ba ayat nun bay ehin shakku kuramiya oti dinum berefa moto Qur'an ge baykam ga nuwa echen ei Qur'an ge baykam ga hi kofmiya oti dinum berefa ema mi hukum egoto es nanane Bismillahir Rahmanir Rahim ka medu kibeganto e defaran dakka dalil to wargad kam adi ummat ge ijma' masala ge bay egoto es efran anefran fasiq nukurma kafir nukurma komegas dalil tang ebori Bismillahir Rahmanir Rahim ki Surat al-Fatiha ge dalil kama hadith dalil enwa haqiqatu ge engoto danakam irat ge algon e dalil te ke sthana dan do ko e dalil te kabalar kurgo danakam ganma rajih gotaki Surat al-Fatiha ge ayat ke Bismillahir Rahmanir Rahim ki anikon mi magan gotega maliki madhab ilmere midalwan Surat al-Fatiha ge ayat nune ekama ebefus dalil genwa den ebefun genwa dalil over hayatuga naqli gotu mi denwa dalil anikon genwa dalil ta barugada Surat al-Fatiha ge ayat ekama genwa dalil ta barugada e dalil ta kirat kara Allah subhanahu wa ta'ala fularat kara gon devata musakrana ekama ko danna nulaichi ki buddhi ge dalil dairga maliki madhab ge dalil barugada نقلي دليل انه عندنا سنه بيفهم جنا دليل نقلي دليل انه عقلي دليل دارغا ورغدا امام قرطبي انا كليفان تفسير كم دليل كنا اي كون دليل تو امام قرطبي بدالوني عقلي دليل بدني سوره الفاتحه ايات النون كما بسم الله الرحمن الرحيم كي ايات النون كما جنا عقلي دليل بدي دليل كي امام قرطبي بدالوني كيت قران دكاشي ابدس ايات قرآن کے آیت تو قرآن کے آیت نون تو سوال فدفائیں آیت بس نینان
إما بدالوني سورة الفاتحة آية نونتو مسوال فدون مي دليلك بدي دليلك مي سورة الفاتحة آية نون كما إسابق القرآن غنينا إبس آية يا آية عمد سوال ويسوف فين آية ملي متواتر كن آسون آية هنا مي بيفرون كنا عقلي دليل لكن نقلي دليل تكبلار هذا خاصة قراءة أهل ورنا بلا بيفرون قراءة بلارك بسم الله الرحمن الرحيم أكي سورة الفاتحة آية بسم الله الرحمن الرحيم كيارغا كياني أدهار كنتو أدمر كنتو ديكو تبس دليل تن آسه بوري كمغس مي ألاكيا بيفرون بدن دليل تن ألاكيا ترجيح كرا بيفرون بدال واغوتغا رسول الله كفان صلى الله عليه وسلم كان تكربا كما باقي أدهار كو بدال واكما بس دليل تن آسه بوري أدمركو بدالوا كما دليل تنga asabori ekam imam ibn al-qayyim nota hinko mas beflak بدالوا bas fulugo nani ko salgo ne tafsir dani kun wa dana kun imalne بدالوا ni rajih gotaki bismillahir rahmanir rahim namaduga sura fatiha ki war admadugo kiyome sabaki rasulullah ikfan garihun adu harko nikle ikfan namaduga kiyawa بدالوا kama asbahori sarih dalil taki sahih dalil taki nune adi sahih dalil taki sarih dalil taki nune يقولنا واقعي رسول الله كفان صلى الله عليه وسلم نماذج فكر بعد بسم الله الرحمن الرحيم كيف دالكم ما كمان دليل أسبوري إكما دليل تو قتريجا صح دليل تا صريح قتريجا إكما دليل الندى دل صريحكم إكما دليل ده حديث تا صح إنونه إما صريح دليل تا صحيح إنه صحيح دليل تا صريح إنه إكما كي علمنا خلاف مسألة إذن ميجا رانو قتكي إمام ابن القيم بيفهم بدالوا فدين حقيقة كم مكمل كي إكم ممكن ماتش برويت بيعلقون من إبّك أنا بيكا كوفركو كرون أم مسلينو كما رسول الله كفان صلى الله عليه وسلم سنة التباهم إكمل رسول الله كفان صلى الله عليه وسلم سنة التباهم متكا مذهب تبع علمرين مي رأيه تفعل كربني سيقولك سالكم منك نجيه رسول الله كفان صلى الله عليه وسلم وايقوته كم رجال ثابت فأوبا مذهب تبع رأيه كذاك لكن ما قالوا من مذهب تبع رأيه تكم مدني سابقي بيفهم بس مسك كرافاتي سنة تبع بيته يقولك بس سنة يقولون أوبا بيفهم أميل رأيه تجلس فعل كربني كنو كم مي تفصيلا إراد كريه دويت والله مسك كرانا صلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته